Canon G7X Mark III za 100.000 dinara nije automatska kupovina, jer ogreban ekran uvodi rizik koji zovem ekran jede maržu. To je konkretan oglas iz Obrenovca, polovan aparat, odličan rad, ali ogrebotine na ekranu posle puta bez torbice. U paketu su baterija, USB punjač i kaiš, bez kutije i bez navedene garancije. Prodavac je jak signal poverenja. Star nalog, preko 1400 pozitivnih ocena, bez loših ocena i brz odgovor. Zato problem nije prevara, nego plafon preprodaje. U oglasu je cena fiksna, pa pregovor mora imati razlog, ne samo želju za popustom. Razlog je jednostavan. Kupac posle tebe neće gledati prosječan oglas, nego svoj ekran. Ako vidi ogrebotine pre testa, odmah računa rizik zamene ili težeg dalje prodaje. Tu nastaje razlika između jeftinog ulaza i zarobljenog novca. Zato dokaz mora biti bolji od opisa. To je mala disciplina koja čuva gotovinu. Tržište je vruće, jer G7X Mark III i dalje traže vlogeri, putnici i kreatori kratkog videa. Lokalni uporedivi oglasi sa garancijom daju lažni komfor, jer izgledaju kao direktno poređenje. Najniži novi lokalni primjerci su oko 120.000 dinara, ali nose garanciju, kutiju ili prodavnicu. Međunarodni oglasi potvrđuju nestaticu, ali ne plaćaju srpskom kupcu ogreban ekran. Zato ne smeš računati preprodaju po proseku od 128.000 dinara. Ovaj primjerak nije novo stanje, pa ga ne treba ceniti kao zapakovan aparat sa garancijom. Realna preprodaja je oko 115.000 dinara, ako ekran izgleda samo kozmetički noše. Bruto razlika je 15.000 dinara, a posle prevoza ostaje oko 14.000 dinara. Ako kupac zbog ekrana traži veći popust, zarada pada brzo. Zato ovaj oglas zovem ekran jede maržu. To je kvarni obrazac kod skupih kompaktnih aparata za kreatore. Senzor i ime prodaju oglas, ali ekran odlučuje cenu. Svaka fleka, mrtav dodir, treperenje ili loša šarka ruši kupca iz premium zone. Kupi samo ako ekran nema funkcionalan kvar, dodir radi, objektiv izlazi glatko, snima 4K video, mikrofon ulaz radi i baterija drži probu. Pregovaraj ako prodavac ne donese torbicu, rezervnu bateriju, kutiju, račun ili test snimak. Tada ciljaj cenu ispod 95.000 dinara. Preskoči ako traži kaparu pre provere, ako ekran ima mrlje pod svetlom ili ako ne dozvoljava lično testiranje. Najbolji kupac je kreator kome treba džepna kamera odmah, ne kolekcionar koji plaća savršeno stanje. Operatorsko pravilo je jednostavno. Kod viralnih kompaktnih kamera ne kupuješ hype, nego ekran, bateriju, objektiv i dokaz snimanja. Kada je ekran oštećen, maksimalna kupovna cena mora ostati ispod realne preprodaje za barem trošak prevoza i tvoj minimalni profit.